nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi yakhala uyalila uthi igula likaJama lichithekile awu nina bendlovu enamandla nina bakambudu bovu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabeni imbedule nina bentule bande ngodonga kwela kithi kwaBheka uZulu lona bingelala nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakaBheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yalolu hlelo lethu le oyethamele njengamanje How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele iMp TV1 lapho khona silanda abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngeyingqinamba neyinkinga ababhekene nazo nanokuthi bangena kanjani eyidakamizweni nomsuka nokuqala wayo inkinga up until umuntu azagcina agcinele mhlawumbe selale emgaqweni agcine sesebugebengini agcine mawe ngosifazane agcine sedayisa ngomzimba okumholele ekuthenini yahlangabezana neyinkinga ayengakazaza ayicabanga empilweni yakhe eyithole seyisulu sokuthathe yobulawa engaziwa nanokuthi ufelephi kusukaphi kusuka lapha emuva eyidakamizweni ngakho ke sisuke sikwenza lokhu malungana ngqo nokufuna ukuqwashisa abantu abangangena eyidakamizweni ukuthi baqaphele indlela zabo ukuze kusasa nabo bengagcini beyithola bese simene sifana nesabafowethu nodadewethu so umuntu masimlethela sisuke sicela ningabajaji abantu esibaletha la umuntu usuke ezokhuluma iqiniso njengoba linjalo ngokuthini ngokuthi usuke efuna kusizakala omunye umuntu mhlawumbe ohamba kulezo ndlela ngoba masingaqala sebesithi into siyayixoxa kodwa siyayibrasha izokwenza ukuthi umuntu osenkingeni efana nomfowethu noma kadadewethu agcine futhi naye ephelele khona idakamizweni njengoba into ezizama ukuyenza sizama ukuvala indlela yokungena sivule yokuphuma kuphela mfoka baba kunjani Ikhona abafundi hayi nami ngiyaphila siyacela abafowethu uma ngabe kuyaqala ukuba ingxenye ucindezele usubscribe button ucindezele na bell ibell yokubeka emathubeni ukuthi makukhona isiqephu esisiposayo besikanqezo ocingweni lakho uthi mawungena ngaphakathi uyobusa uyitholela isiqephu sangalolo suku bafo awubingelela ababukele ekhaya uyichaza ukuthi umfoka bani lo sanibonani hayi noma ungakhuluma ubuke mina ungabuki ikamera ngoba uzodideka angithi ubu right uxoxela mina mawusuqala uhlonipha ikamera akuzongazwakala kahle ya hayi mina ikamera balaleli bohlelo ikamera mina ngoqinisela ngowazungu sibonga uzungu ozulu zungu awu manzini yebo baba ya ngisuka ngala eNando ngozalo ubaba wami uhlala eNando bengihlala naye ya should nami ngumuntu obefunda esikoleni ya ngokufunda ukuhamba kwemfundo ukuthi ngiyanyuka ngize ngifika e-high school ngathi ngifika e-high school okay ngaqala bengibhema ugwayi nge-primary ugwayi la uqala kanjani ubona apho ugwayi ukhona umuntu obebhema ekhaya ngiqama mama bekhona umkhulu obebhema ngokuthi ke nami ngibona umuntu bebhema ngithatha izitompi zakhe yazi ni awuwena oqala umuntu oqala ukubhema ngokutshontsha izitompi ekhaya cabanga hayi ngicoshe ekhaya ngivuthuze ngigoqe ngale phepha leli bebegoqa ngayo insango sho nami lo ngijwayela lento le like ngibhema ngiyaphafuza yabo ayikho lutho engizwayo ukuthi kube khona umunye umngane nami abo bese ngizona naye kakhulu besifunda naye esikoleni ngimtshene naye ukuthi ebafo hey yazi kade ngibhizi lapha ngivuthisa ingqambi zamkhulu lapha ngebhema nazi ezinye beziningi nazi ezinye engibuye nazo yabo awuzwe labafu hayi naye eshaya phaka sikhohlisana kube ngathi kumnandi kodwa ngekho lutho obumnandi yabo shuthi sihlangane nomunye umfethu wangasekha uhlala khona ngasekhaya simazi ukuthi nje uyishukani bhema ngishintsanga unanga mhlawumbe lapha iminyaka mangathiwa nje uthatha umbukelo umbuyisele emuva ufunda uba bese ngifunda u6 lapho okay ngo 2005 bengisuke primary ngoba ngo 2006 bengifunda u6 bengihamselana nje neminyaka 2008 bengifunda u8 like esikoleni ubumfundo onjani khona into obuparticipate ngazo like imculo ukudlala ibhola ukudansa ubumfundo onjani khona ezifundweni othisha bakuyini abangakukhumbula ngayo ngengisho kakhulu ngoba bengayini umuntu obedume kakhulu kodwa mekuparticipate ngikwenza nami okwenziwayo kodwa nje into engangivumela ngisho emoyeni nami ukuthi ngingayenza noma kuthiwa ngithatha noma ngasikhatsini bengidlala ibhola nabona mhlawumbe ukuthi bengidlala ibhola ngumuntu odumile umuntu nje odlala njengabadlali bonke khona phela labafana ukuthi esikoleni mhlawumbe kuzobafana nabafana abawu2 ukuthi bayaziyo badumile balidala lapha isibanibani yabo elishaya ibhola yabo lonke mina nje bengumuntu nje obedlala nje normal nje ibhola nje lelidlalwa nami ngokuthini iyona into ebengi prefer ukuthi ngayenza
yabo lezi participate kuzona ibona nje bengibona ukuthi khona bekuseduze nawe seduze nami awungeke ungiqhelazi ngisho isikhathi akungiqhelazi yeah nami ngidlaleke ibhola ngokuthini bilona bengangilikhethile esikoleni shoot lo mfethu lo sihlangana naye ngasekhaya uhomeline wami yeah sifunda naye esikoleni esisodwa ayisibheme ngelogwaye sibheme logwaye kube khona lo mfethu esimaziyo ngasekhaya ushuka insango yabo shoot sizenze satshanyana nje ukuzwana naye nje ngokuthini sesifuna ukuzinsango sinjani insango yeah ayinakona hayi sizwana nalo mjida simjwayele nje ngokuthini besimupho 5 rand sithi hamba uthenga le mpahla yakhe yabo lonto esizwe semisiyophela kuphela thina abo nje bangitshena ukuthi sasingazi thina ukuthi kufuna ukuthi ukhoyi ukuthi uzozwa kodwa saqala sazwiso yena shuthele uhleze sibuka shuthi mase sishala botela bakhe abo siyaphafuza wathi hayi yazini ungayikhiphi semthana thana bese uyayikhipha ngitshela bafuna uqala ukwenza lonto ngakhwehlelani kodwa mhlambe kwadlula mhlambe 1 day 2 days njalo nje lokho sithi uthi noma ukwenza kanye ngosuku uthini kuyakhwehlelisa kodwa mhlambe after 3 days singine system nami ukuthi afuneke ngithi kakhulu afuneke ngithi kancane ngoba ngisaqala ngoba bengithi yangikhila uqala kwesuku ukuthi umuntu ezwe something ngalezi zinto lezogwayi nensango ayinami ngasho ngathi imnandi lento ebumnandini ba futhi umngani wami naye esekwazi ukuza same thing le ngizwayo naye esekwazi ukuhold uqala kwethiwe insango lapho okay singakayiqali ke insango kodwa uyena besishukela ama ready lo muntu esibekele nje insango iready nje iphelele kanje bese ethi ake shisandla nini yelami leli bemena la thina sibheme sihlangane nje idame lodwa bafule insango la lishazivale kamehlo ayingaqala nami ngayizwa lento ukuthi imnandi ngewina ke into umusaqala ukuthi i-wrong kangakanani noma mhlawumbe ibuyikulima endaweni ethize thina kumnandi ukuthi sibheme ngoba phela vele abantu abaningi bayabhema sibuka like ibheme style kanti vele nasesikoleni i-youth eningi nje esiphila nayo babhema ogwayi esikoleni hayi ungalinganisi yabona uma ulinganisa like uyabhema bazongirestricta la bayakwazi angithi i-language yethu abayizwe isizulu kodwa manje bazokubona nge-sign language okay i-youth iyabhema la iyabhema i-youth yabo nathi sigcina nje singayiboni into eyinkinga lento yabo phela thi into ebenginothisa ngayo ukuthi mase ngekhaya ufuna ngibe ne-stick sweet noma ngibe nawo lo sweet lobu round omhlophe smoothies bekusekhona ismoothies ke lesimhlophe ngisibona ngenze sure ukuthi nje mase ngedladlini ufuna ngiphathe okukodwa kwakho ukuze mase ngizongena nje egate ngoba ngiyazi ukuthi already albhema uqala futhi lo lesheshela ngizwe ayihambe ushuthi sengifunda ubala okay ngangifunda u6 ngiqala mhlawumbe uthenga u2007 still ngisawubhema ugwayi awungabanjwa la ekhaya angakabanjwa la ekhaya cabanga ngoba ngize ngabanjwa mina usuyophela unyaka sesibhala ama sithi kwayimanga ngibanjwe ekhaya ukuthi hayi lo this something nakhona umlomo njobusho nje bafuthi balala mli yakhanya khanya kakhulu ngaleso sikhathi ngokuthini bengakayisebenzisi lezi zinto lezi ikhaya manje already laqala bona umlomo wami like ngirujile ngingarujile hayibo intamlomo wakho wamnyama kanje manje hayi ngidla kakhulu isticks ukuthi simnyama esikoleni yabo nakhona futhi yenze sure ukuthi sometimes ngiyasiphatha sibone isticks sweet so wathi ngela ngoyona lento engcolisa umlomo ngathi hawu already yabo naye nje enganaka yabo okay shoot nakhona la ngiyabona ukuthi nami lento isingene ngempela abo futhi manje ngiyabona ukuthi hayi yabo manje singiyojumpa ngisho kwinsangu ke bafu into eyavele yenzeka shoot besibhema amadamu sikona sibhema amadamu yabo shoot kambe kube khona umthitho ufika inqawe le ipipe ngiyayibona efike nalesikoleni ethi hayi nangu number 1 ufana ushaya kanye la kudume ikhanda ngakutshini mhlawumbe uzophapha ngo4 suku ugufte ekhanda serious bafe hayi efika la mfethu ayilode inqawe sema toilet lapha esikoleni ayilode inqawe kamnani phela thina sase high school sanungena na high school nje senzona nje uyangena nje manje siyangena station futhi mase sibhemile kakhulu sesigift
sinokusuka nje siyongena izingane yabo iclass neclass ingena izingane dakwensango yabubule kanti insango ubone ukuthi imfisi ilento le okay ukuthi phela vele mfethu ikithe sibona irong ngalento saphela nje kamnandi ayi kodwa boba for kwathi la khona sengijump ekhaya njengoba nje sasengibhema inqawo ngiyayibhema esikoleni angibhodli cabanga yonke le ndawo engihamba ngizobhodla ekitchen bafo ngitshela ukuthi bafo ngiyayibhodla ngizitshela ukuthi mina ngibone already ngibheke phansi ngibhizi ngcoba isinko kanti yazi already should waqondana naye ukuthi ndothi meliphosa amehlo should ke into eyayizenza le kitchen ngobuye washo izitshe ethi ephithiza should mephosa amehlo ebone like into eyifu la hayibo iqhamuka ngaphi intuthu manje la ethi uyangibuka mina ebone ukuthi ayinanga ishawo ugethu yena lo plaza iqondene nami kodwa nawe wathuka ngoba wazi singane yakhe ayibhemi lento plaza ugwayi yawazi smell sagwayi wezwe le yana uthi insangu straight lapho into eyangijampisa kakhulu umkhulu wekade evakashile umuntu mhlawumbe engangaphikela ngangisayo mhlawumbe umkhulu ungale ubhema insangu yabo mhlawumbe ingene ngewindi yabo umkhulu kade ahamba semafama caca nje ukuthi mina already la ngibuka engabona ukuthi yabona umuntu bengibuka akangibuki ngikuthanda uyangibuka kodwa ngicabangile intembi kodwa manje sengithanda ngingane yakhe ekwangibuka kanje vele washaya ngazi usikhona into azoyithatha eduze kwami ayiwasho ngempama abavuza impama ngishanga already ngakaze ngishaya ngale yampama kodwa ngalela ngala ngishanga enye impama bafo ngikutshena ukuthi ngaphithiza ngabididizela ngangena ngaphansi kwetafula ngakhala ngayigoqa cabanga umuntu ngidakwenza ngempela ngiyakhala ngiyayigoqa uthi already ungangishaya ngiyaxolisa ngabe uphuma udla phansi ngabe ngiphuma ngidla phansi ukuthini nje umuntu insangu nje bisamdakwa ngempela ngalesi sikhathi wempu hayi ukuthi kuya ngeminyaka ke bafuthi yaqhubeka okay na already sele ngibambela ukuthi ngiyabhema lingabe umuntu mhlawumbe ophephethe mhlawumbe ukuthi usazongihleze ngixoxize wangibiza phinda kufake ekhwapheni wangibiza wangitshela mfana wami iyekele le yanto iyahlula mfana wami iyekele awucabanga uzoyenza lento okugcwele abavakashi la ekhaya usuphoxe igama lami plus vele already lu umuntu wesonto njalo ngolesithathu kunokufika nje omama la sonto nabo ukuthi bayihlalele bayixoxele sesonto kanjalo sometimes bazomthatha kiwe endaweni ethize mhlawumbe kuyobeka umthandazo endaweni ethize kwamama othize hayi ke mfethu yabo already ke mfethu ngalithatha njengomuntu obevuleleke inhliziyo yakhe kuona wonke umuntu abesontana ubephila naye sikakhulukazi nje labantu ephila nabo inhliziyo yakhe ibivulekile ngoba already ngesikhathi besebenza emshiyeni nakhona sebenza emshiyeni ingayeno nurse ukuthi yena bedile kwi-catering yabo labantu ethola ukuthi kuyaphekwa sibhedlela yena ubona abacheck ukudla ukuthi ku right yini ukuthi sengadlula kuyegulini okay already beli lapho kulowo mkhakha manje yabo lezi izinto ezincane nje ezikhona lapha esibhedlela ze-catering bayakwazi ukuyithatha ezinye bebuye nazo engangokuba even abantu basesontweni laba impilo yabo icikizela imindeni yabo bekwazi ukubabekela abo izimbani futhi yabo bayafika bezolanda nje bewumuntu obevuleleke inhliziyo ngale ndlela le yabo yaziwa iround yonke eroundini konke nje bonke abantu bayamazi awusisithembi awusisithemba bayamazi igama lakhe bekuthembi awusisithembi bayamazi nje ngasekhaya okay nje nakhona abafuna lapho ukuqhubeka isikhathi okay ngiqhubele ngikantinsango lengibhema nale already selazi nje ukuthi hayi umfana wami usenakho ukutshontsha insango kodwa ngitshela ukuthi useyiyekile and futhi lento ukuthi kwenzeke le nto eyenzeka akaphindanga wayizwa into enjalo yabo kodwa kwahamba kwathi zathi mezi 2008 sengifunda u8 sengikhethe izifundo ayibafo kwaphoqa lapha ukuthi akusekho ukuphika singene empaweni ningi zokuthi ngiyabhema senginokufika noTaylor la ngibhizi mhlambe ngiwasha izitshe kitchen mhlambe already ithi faka isitshe ngiphela ngaleso sikhathi izandla zibeyikhanya manje yabo nje lento ibonakala nje uthi mthabo uyini esezandleni zakho ngithi hayi mayi yabo ngithi hayi manje mhlambe kade siqaqa grease namathelile into izosuka ma ngibe ngithi ngempela ngaphandle mhlambe hayi ebona ayisekho kodwa hayi ayimngeneli kahle lento futhi naye engezi ukubuza kumina ebuza kwamanye abantu abaseceleni ababhema ukuthi umuntu umesena lento kanje bathi umudli wensango omdala loyo tshena abantu efike nje kumina sengitshena mntanami sengizwile and futhi ngisadinga ukuthi uphike wena usumudli wensango into ewese uyidla ngisho esikoleni mntanami uthi uzofunda kanjani uma wenza lento
ngoba uma usuqale lento kuningi okunye usazophinda ukubhema kuningi okuzayo vele ngaleso sikhathi abanye nabanye abazali babe sebeyizwile indaba yokunga kodwa abanye bengakayibonele eduze oledinga ukuthini umuntu ohamba ekuseni ngo6 ezebuya ntambama ngabo 3 nje isikhathi sokuba yese round nje akasitholi ufika ngo3 ntambama usehlalele nje ehladleni usenza into zasekhaya mhlawumbe uzihamba ntambama ukuthi usuku lesonto mhlawumbe ipractice ehambe kodwa nje umuntu ohlezi ekhaya ongelula ukuthi ezwe izinto around ngoba engakwazi ngisho indaba yoTaylor yabo ngoba wazi wabuza umuntu oseceleni obhemayo kuyima ithole ulwazi lokuthi hayi oTaylor kahlahle umuntu owumudlo wentsango ayisho ukuthi nakhona ke okay isikhathi siqhubeke wena malume yabo masiqhubeke isikhathi lesi ngibona ukuthi yabo olede baselazi ukuthi ngiyabhema imali ngeke ngisayithola ngendlela right ngoba uyesethi menginika imali waqale wangibuza ukuthi malini amagunya esikoleni malini ijuice malini isprite yabo ngibuza zonke lezi zinto nje awunamadide olede indaba la ngibuza lento kanti angirelaxele futhi ngabona ngokuthi eseqala senginika imali ekade nganginiki yona before ngabona olede usho uyibuzela lento ukuthi izinto mhlawumbe ngingayithenga esikoleni ngithi ngiyadla ngebreak zinani engaka le mali okay kwenzeke futhi nami ngingakutshengisi nje ukuthi mhlawumbe ngiyadina kodwa sengidla ngokumbuza olede sengengibona unginika imali encane nje olede ngisakwazi ukuthi ngithengele umamazi nje mhlawumbe usweet ethi hayi ayisasebenzi le nto wena umudlo wentsango imali engikunika yona ukudla intsango futhi manje kumele ukhethe ukuthi udla intsango noma udla ukudla yabo manje sengiyabona ukuthi futhi isigcino uzogcina engasanginiki mawulokhu uyiphusha le ngiloko nje ngiqhubeka ngenza lento abanga bafu ngoba u2007 uphela zithi 2008 mezi 2008 ngiyongena ka grade 8 ngiyokhetha ifundo mengifika lapha ngikhetha ifundo ngifunde nabanye abantu futhi angazi amantombazane ayi4 eclassini ayi4 amantombazane rest abafana isihogo seclass bafu kwazi ufika nabanye abafana abakuzinye izikole ababexoshiwe yayibona leyo nto uthola ukuthi unyaka ugcina ufunda kuleso sikole uthisha omkhulu wakho nekutshela ukuthi ungabuyi ngidinga ngiyazi leyo ungabuyi manje iningi ke labantu engangifunda nabo eclassini abantu ababenaleyo nkinga bafika neyo imiqondo yabo njengoba baba zathi iqala 2008 bafu omunye umfana asibhimise enye into ethonga toilet manje lo mfana ufika nayo lento isigoqiwe uthini uthi intsango mina ngimkholo ukuthi uthi intsango ngiyezwe indlela ireaction feeling yawo mengibhema intsango ngiyayazi bafu abo mengishaya nje mfethu ngishaya hayi ngiyezwe ukuthi hayi yona ikhona intsango kodwa akuyona intsango leyenza ukuthi ikhanda lami lidume kanje ngoba bafo ngitshela ukuthi leli culture eliphethe salibhema mhlawumbe siba 7 sonke bafo safaked ngitshela ukuthi bafo kwaze kwasiza kona ukuthi sinabafethu abasijwayele mfethu abagcwele ngathi hey bosibani bani kade nihlela eclassini sekubuyeliwe kwi-break yokunihlela etoilet mina yasengena uthishu ba sekungena uthishu inkinga usatshwayo uyabuza ngithini ukuthini umngani wami yabo uyazi ukuthi ayi ungcine ema-toilet showcase ngisasema-toilet kanti sibali into bahamba abanye safuna ukuthi sibe ilesikalo sisi nathi sithi ba 7 8 thina siyitshethi sinemqondela ithini siyababeka bayahamba bonke siyakhala insimbi thina sifuna ukusala sodwa ukuze sobhema leli kokuthelana nomfethu uyasho plus uthi hayi lempahla le nkantini ngithenga isithawu malini bafuna enkantini 240 rand sithi hayi ngeke bafu sicela ukuthi ufike nayo kusasa sokunika 10 ufike nayo kusasa lo mfethu ke begibele uKZST le bus le isuka la eThekwini ithi ukuthina uma wakhe unetafula la emakethe manje uma wakhe ushuthi uma wakhe kahlahle behlala eNanda basuke eNanda waphoqa ukuthi uma wakhe mesuke eNanda yohlala eMayville mefike eMayville ufike wenza ibhizinisi lokudayisa la eThekwini yaphoqa ukuthi ingane yakhe shuthi sizogibela ukuthini kuyinto enzeke half a year le esevele eqalile sengekho ukuthi mhlawumbe bengamshintsha wese uphathi nonyaka shuthi lokuqhubeka yena ke uyena okwazi ukuthi athenge lento ukuthini nayi Nanda rank la unetafula la Nanda rank lo mama muwele umgaqo nawo lamatende lawa agundayo gunda wona mana Tanzania ama Nigeria amanye mixed bona ke lento athenga kuyona laba ufana ukuthi uthenga kubona labantu ugibela nje vele usayiphethe
uthi agibela nje sekuthi ekhangeza imali zethu nje sifuna ukubhema e35 phayithini izwa abafunga usuku lesibili uyafika ke nawo lento hayi abome efika naye uphethe uplastic o-brown lo umqomo kadoti iboshwe ngawo hawu ubafu sethi uyasibhemisa lento kodwa manje ukhipha uplastic omncane kanje sithi yini nde bafu ebekhipha ugwayi ethi mina ugwayi wena ethi mina insangu wena ibulungi ibushisa lento le thatha isibuko wathi akashisa isibuko hayi sabe saxwaya akasitsheni lo mfethu ukuthi kahlahle lento usuke seyenze kanje sikhokhela into encane nje neyibuza nje nale lento bafu njengoba ngitshethi ngadideka incane ingaka lento iboshiwe hayi ishisi lo mfethu ebemtshethe ungayishisi kakhulu iziqephu ishisi nje ibe middle ibe hot nje kahle lo moya seqedwe ukusho ugwayi wathatha imix enkulu wahlephula ugwayi omncane ngako ngathi uyimix obeka eceleni waseyafaka irezo obeka la eceleni waseyawuqaqa lo plastic hey imfutho encane kanje bafoyinde ethi yabo bafethu lenza ngade ngimpemisa unezona bengiyimixe nalento encane kanje wathi bengiyimixe nalento hawe bafu yini nale Taiwan yabo igama le ukuthi iwunga nje belingaka dunga kanti si Taiwan hayi bafu eqhubeka awenze sibo ehlikihle ngekati thatha ireze ikhwaya isiyimvuthuke kahle ke lento abo misafika isuku yimvuthu yena kodwa ingayona lemvuthu ukuthi isihlikihle ngiyazi ngathi ungaphindwa ihlikihle ukuthi izothi ukwanda kancane isuke iphaka kuleli cocktail zasha qala ke round yahamba awu same thing futhi yashaya futhi lento ayisimbuze bafu lento hey bafu wamazi kanjani lo muntu odayisa lento ethi phela mfethu oludingi uyazi sisebenza lapha esithawa hey mfethu mangihlala nabo labantu yini nami ngihlezi ngibabona bebhema mfethu amadamu ngingazi ukuthi yini lebashaya yabo kanti kuzoba khona ozongitshela nami wangitshengisa futhi ngashaya naye ngabona ukuthi ngempela iyashaya lento nami ngiyithola kubona hayi bafo asenze compromise sithengethe ukuthi xaxa ukishange weekend si relaxile nje sizoqoqana lapho sohlangana e-library lapho esijwayele ukuya khona e-library sihlangane sonke aswesi usuke ngempela kufika i-weekend siyahlanganisa imali siyashaya hayi sibe mnandi angakajump ekhaya lapho angakabe khona shupha olodwa ngibonakala ukuthi usungene kwi-heavy stuff manje bazi nje ekhaya ukuthi kufanele uyibhemele insangu sezela understand only ukuthi ngibhemele insangu kodwa lento le hayi alikakakhona hayi sibheme hey sihamba lapha isikhathi 2008 lapho sihamba isikhathi bafo okay uphela unyaka uqala ngiphasa mengiphasa ngiphasela ka grade 11 yabona mase ngiphasela grade 11 sathi nje unyaka mhlawumbe sesifundile itheme yodwa sengiyabhema usukwakushaya arrest bafo ngiyangiqamba manga mina bafo yabo arrest wakudala bafo mhlawumbe biphela inyanga bafunga kushaya hey mhlawumbe 2 months futhi ungakushaya kahlahle wena bafo uarrest ukhona kodwa uarrest kahlahle ingqondo yakho arrest ukhona bra wami kodwa kahlahle uarrest omningi ingqondo psychological ikhanda lakho sokuzazi ukuthi wena ubhemile ngoba thina sizibatshela laba bangena manje ukuthi hayi nina senibhema vele le ungimix wayo thina ungayakudala thina bishayi i-arrest mhlambe after 1 month 2 months into ethu i-arrest ungayazi ngoba uyavuka ekseni uyageza uyadla wenza konke indaba ukuthi i-arrest akwakezwe ngisho kuzo nangale yonto njengamanje kwa grade 11 senga grade 11 ngishaye ilo iphuwa methi lapho yabo nje ifunde ngisho ngishaya ndoda ziyangixukuza umqondo ukuthi kufanele ngiconcentrate engakuba ngavele obala ukuthi bengingaconcentrate ugcine ngafail kwa grade 11 2009 lapho sengifunda u9 lapho ke bafo ekhaya ngakajump kodwa ekhaya sebenokusola ngokuthini sengihamba nabanye abantu ngisahambi nalabantu ebengijwayele ukuhamba nabo sengihamba nabanye abantu futhi abanye ama-areas into ebengingajwayele ukuyenza mina bengibuye esikoleni ngigeze grade amnandi kune-ground encane la ngasekhaya sidlala ibhola sodlala ibhola kuyezukubile leso sikhathi kodwa manje sengikwazi ukuthi ngifike ngikhumule uniform ekhaya ngiqede ngithi shuyi mhlawumbe ngematiko kwenye area kuyohlangana nabafethu ukuthi sihlanganise le mpahla lapho imali ngisayithola lapha ekhaya hayi mhlawumbe ukuthi imali ngiyihasela kanjani indaba yasela into engingayazi nakwenza into ezincane la ngasekhaya besijwayele ukuzenza mhlawumbe ubizwa umalume wamakhelane ungashela imoto thole lo masente
mhlawumbe uma lamakhelwane mhlawumbe bafuna ukwakha mhlawumbe besicela sobabambe isilo imaterial sithole lo masenti sikwazi ukuthi sibheme hayi kodwa uhamba wafa hayi basho kona ukuthi hayi sekufike isiphingwe enkulu hayi sekufike kwesinye stage bona 2009 hey bafu ngamina ngani noma waba ebhadi noma waba kanjani ngoba ngathi mina ngiqala ukutshontsha bafu ngiqala ngisho ukutshontsha ngabanje mina ngibanjwa ngishawe bafu ngendlela ukuthi wathi umama efika ebuya emsebenzini wafika kuthiwa ngisesibhedlela hey nibanjwa apha nintshontshana okay shoot la ingithi ngasekhaya ilo iwonga bingabhebhethekile ngaleyo ndlela kodwa erank siyazi ukuthi erank ila khona abantu abaningi ababhema insangu bakhona nababhema iphilisi yabo kodwa iwunga nje bebengabaningi ababheme wonga nakho shoot sihlangana nomuntu ojwayele ukuhlala khona erank washa ama-tax ukuhlangana nathi nje la kwisenta ngasekhaya jwayele ukufika kuzothenga izinkwa khona shoot sihlangana naye usezwile naye ngabanye abafethu ngokuthini abafethu abazwanayo bayakwazi ukutshelana indawo yakhona kusakalula usibamba usebhema ukuthi usibamba nathi yabo nje like into omuyenzile like mhlawumbe ade nishibizile mhlawumbe nagcina niboshwa into ezozwa ama-art first nje ukuthi before iphumele abantu uthi ezwile usibamba nswebe beshaya utshwala ngenye indlela bathi babamba umuntu inkunzi bafanje amaphoyisa baboshwa yabo into eshithi izwakali nathi basebezwile abanye ukuthi sesiqalile nathi lo mfethu mesibone ethi hayi sibanibani nawe hey abangani abakhulu inamba kanjani sho hayi abafethu sengizwile ukuthi hayi nigaxele sinishaya siniyashana nawu uzongoba awuphela usibanibani lo nifunda nesikoleni bela ekseni hawe shuthi ufike wabatshena ukuthi awusibani sebeyashaya nakhona lo mfethu nje wahlangana nereke phelela ebesithi ayihamba ugesa kunankinga kodwa ayizokuphazamisa ngapha ebesithi mesibhema nje mfethu sibheme kahle ngokuthini erank icashile ngoba irank yangasekhaya ingemumva kwama-container bese kube irank ngemumva ngale ngemumva amahlathi bese kuba nje indawo ekuhlala khona olova laba ababhema inkantini no-taxman laba beya khona amabhakede leyo nto nathi besihlalela ngalapho yona ndawo sikwazi ukuthi sibheme sirelaxeke khona ngoba sasingakabi nesibindi sokuthi singabhemela ema-roomini ethu emakithi sasaba phela lento isaqala ukungena kuthini ayisho nalo mfethu sizwaneke naye nangokuthi-ke yena sekhona umuntu amaziyo udayisa istaff fona ukufika naseThekwini sesingasayinaki nje indaba lo mfethu sasifunda naye yabo sekukhona vele umuntu ngasekhaya okwaziyo ukuyiphatha lento kodwa manje nayo isheshe iphele ngokuthini baningi abantu angathi sebeyiqalile lento isheshe iphele uyalindwa yabo mina eThekwini uyalindwa bisathenga ngo-150 ke 150 uzala 150 usuyibophile phela yaqala bidayiswa kanjalo so 150 ungafuna ukuthenga 50 uthenga ya 300 indonga nje into zamanje uthengwa ngendonga qala thina besazithenga ama-half so mhlawumbe umeshente esibhema kuyena mhlawumbe uyo-order ama-half awu-7 wonke la ma-half awu-7 150 njengoba nje le mali ethenge ngayo izokhipha yona njengobona abantu abaningi abaqala ukudayisa le nto bathuthuka fast bathenga iy'moto bakhande benza yonke into ngokuthini bikhipha le mali oyithenge ngayo uma uthenga i-300 uzokhipha 300 kuya ngokuthi odenga malini hayi shuthi lo mfethu sijwayelane-ke naye lo mfethu shuthi ngokuthi nathi imali sincane imali phela manje esinikezwe emakhaya ngoba phela emakhaya thina sinikezwe imali yamagwinya mhlawumbe ukuthenga ama-chips nokuthenga nesiqeda nje mhlawumbe nje unikwa 7 rand or 8 rand i-pickpocket yakhe pocket money ye-break leyo ngokuthini vele uzoshaya manje uphasi uzobuya udla ukudla kwasekhaya nje hayi sibone ukuthi isincane le mali lapho idosi yethu siqala ukunyuka sesikwazi ukushatha nasisu siba u2 idamu siliqede nje siba u2 into ebikwazi ukushaya siba u7 kodwa sesikwazi ukushatha nasiba u2 hey ayishaye bafo mfethu lo mfethu sihlale na lo mfethu sigcine sifaka esiconverta ngenye into sifune senze enye into yini lonto engenagama bafo yini uthi uzosipha imali ethi mfethu kunomuntu olahlile lapha ngasekhaya olahlile kanjani hayi mfethu umunye mfethu lapha ngasekhaya uyi-security manje lo mfethu uhleze ephumela phambi kwami yabo nje last month kade ethenga i-TV enje saduba ama-DVD na DVD unane-DVD ye-LG bafo nginalo ngisho ibhaya mina umuntu uzoyithenga lezo zinto omunye i-taxman shuthi ngokuthi yena uhlezi vele eserank kodwa esimene bekhona into eyishoda kubona usukazi batshena bona ngokuthini bayabazi
yimbe manezala erank vele lezi abantu abaphanda la isibambani makhona abafethu abadayisa into ethize ubathinta ubatshela ukuthi ngikhona nayi inamba yami ukuthi bayafika nje naleyo nto bongifonela ngisho ufonela phakathi ngiyosuka nje ngiyeke yonke into engenza namanje senza ngisho amafoni nikenza ngiyakutshena abafolo mfethu esithuthi sitshene nje mfethu ukuthi laphana ngeke sibonwe thina siyathatha kuphela ngisho into yokugqekeza sayiniko yena bathi sofe siqhekeze yena uzobemi ngaphezulu esibukela abantu bangakhona lapho ukuthini yena uyabaza abantu bangakubo yabo yena uzosheshe sibonele ukuthi awu lo njengoba eqhamukeza ngala uzodlula ngala esingakhona esheshe lapha isithipisi yena ugadela into enjalo sina sisila izansi sitshela ukuthi sothola ukuthi nokuthi sitshela nokuthi kusakusha mhlawumbe ngisho ikhadibhodi lakhona nizokufica nifake phakathi uplastic vele sasibaphethe uplastic sofa ngabe izinto labo uzothatha i-TV na i-DVD na i-microwave siba u2 sishaye lezi zinto nalo mfethu lo sishaye ngidi hayi nangempela futhi phezulu hayi yakholwa ukuthi speed grand kamnandi kanti khona umakhelwane othenge ewindi bafo awuhlaba ulawu mfethu futhi lo mama ukube wengekho sasingeke thina sibanjwe ngoba uyena wajumpisa cabanga ngoba futhi lo mfethu message uthi sebatshena abanikazi bestory abantu abaqhekezele uthi ngambona lo ukuthi yena akafunanga ukuthi eyoqhekeza iminyango wathumela labo kodwa naye ngambona ukuthi ukhona esexoxa lo mama sijumpile sesibanjiwe seshawa eseshow lo mama uthi hayi ngibabone kahle mina and futhi lo mfethu umisijumpile ngoba yajump ukuthi sekuqhekeziwe endaweni kaSibani kanje kwathatha ukuthi nokuthi lo mama shuthi ngokuthi uyena wayibona yonke into wawutshena abanikazi ukuthi khulumani noSibani uzobakhipha la bafana ade bela angibabonile impela kodwa angibazi ngibona abangala khulumani noSibani uyena uSibani uzokwazi ukuthi nikhombise ayina ngempela siyabona ngayo umfethu efika ngasekhaya ilengisiwe etakule ngala nangala abafu ishinduku plaza vele ke abantu abahlala ngakule yamizi abantu bangasemakotishini kumixile yabo abantu othola ukuthi abantu akungabona abakhulele nandi akanandaba nawe nje mfethu ukushaya nje akanandaba na ukuthi ingane kaSibani kanjani akanandaba kanti umuntu mhlawumbe okhulele phambi kwakhe uzoba naloko uthi ingane kamabani ingane Sibani sishaye kodwa silungisa singabulali uzoba nalo umqondo kodwa lo yana mfethu futhi mfethu ukuba kasikhomba ngwezofu ngoba babesho ukuthi hayi ungakhombi sibulala wena ayina ufika ngasekhaya umapetu cabanga ngoba mina bafu bangifice ekhaya ngiyawasha ukhona umama akekho uzoze buye ngo3 ngiwasha ishirt buye esikoleni lapho khona oledike besasana kuba nengane encane lapho likukhona usisi omgadela ingane nokwazi ukuthi icleaneke uma emkholela lo mali nakona kwakuyihlobo sasekhaya sisuke emafarm ngene ukuthi emafarm isho impilo engekho right washo oledi ukuthi ngeza la sohlala nawe kwasho ukuthi uzofika ngane nkathi oledi sasana uthola ingane phoqele ukuthi ufuna ivele igado yena ukuthi vele akenzi lutho bafica yena awuqoqo la ngiyaqhamuka la ngiyoneka ishirt awazi nakwazi iqule ngaka uthi umpompo ungemuva ngasekhaya umpompo kodwa front nje la singena khona egate akubonakala umpompo ngiwashela ngemuva ukuthini useduze kwebathroom angiboni ngiqhamuka mina nje ngithinta i-t-shirt ngiyoneka iqule lingaka labantu bambambe kanje ebekhomba kanje same time ngoba nje ephethwe bafo bakutshela etakuliwe mhlawumbe futhi mfuthu ngangikhola ukuthi babemhambisa ngenyawo ngoba babemtakule ngala nangala ehambele emoyeni njengo Superman esebomvu vele esebomvu uthi nangi usuke ngikhomba ayisakhonka ukuthi injake la ekhaya kwakhona inje encane iyakhonkotha ke nje kuze kuphume lo my sister lo wala ekhaya isihlobo sasekhaya siphuma hawu uthi nje uyangikhomba lo mjito yabo njengoba ngikhomba ekhaya kubiyeliwe ukuthi ngibaleka nje ngoba ngawucabanga umthangala ngoba abo waseqhamuka lo mfethu bengikhomba buya same time lento sho sebembambile lo mjito uzosikhomba ayina khona ingabi khona idouble lapho
kwasho ukuthi lezi insizwa zimbambile enye ngiyakhonjwa ezinye zibe iqhasha semthamo ngizongicavula semthamo hayi ndaba ukuthi kuze kufika abazali mhlawumbe bebona abantu bafuna ungicavula semthamo yebo mfana mina ngizodla phansi angizokushaya umthamo bafo kubiyeliwe ekhaya hibo noma kuthiwa ngikushaya umthavuna ngangizothi ngisatabalasa phezulu bebengu kuvele kube wese uthini uthango lasekhaya belulu utshani ebengibamba awuseyabuza ke ulo my sister wenzeni abunje bemkhomba lo sesiwami bakanga naye baqhekezile bathathela umfowethu i-microwave bamthathela i-DVD bamthathela i-TV uthi behamba naye lo mfana futhi ngeke emqambela manga vele i-crew eyodwa le mhlambe nini ngangababona la kodwa i-crew eyodwa behlezi bese rank bonke labantu thina vele bisimazi ukuthi lo besifuna ukuthi ezokhomba ukuthi uhlala laphi usibani bani hawu manje andini ngane ngcono yomama wakhe ucathi kuyadlala kwathi wena sisi awuboni ukuthi siyasebenza uyambona ukuthi unjani awumboni ukuthi unjani lo naye simthathe kanje kubo ngokuthini sebonile hayi kuleya sisiwami ke simbulala phela siyoqondisa Wathazama ukuthi sifonele i-oledi my sister babephuma nami ngegate. Bafo ngibona ukuthi shubileke impilo manje. Bafo ngiyakutshela. Sashawane bafo. Kodwa manje into engenza ngikhuleke kancane nami ukuthi njoba shawa vele ngeke sibulawe. Phela ukufa kuyasatshwa. Ayikesatshwa mfethu. Kodwa usuzwile ukuthi uyoshawa awuyili uyobulawa. Ngoba lo ngathi useculile vele already ukuthi izinto siyidayisiphi. Siza thatha thina siyohlanganiswa siyonabiswa nje. Vele lo kade ekhulumile ukuthi sayidayisa endaweni ukuthi kanje ngihamba noSibanibani sagqeza nabo noSibanibani. Cabanga ngoba lo munye accuse wethu owesithathu akahlali phela around lapha ngasekhaya. Uhlala le yena uhlanga. Abafuna ukuthi beze beye kuyena. Ngoba njoba sebebambe lo baphinde babamba nami. Yeah. Seku enough ukubona ngoba vele lo useculile ukuthi izinto sayidayisa. Sekuthi thina kufanele kuqinisekwe thathwe mina nalomjida. Ekristu kuba bawu2 abayokhomba ukuthi sayidayisa la. Hey, ishinduku ishimuntu sithathu sifakwe etaxini nakhona lapho. Sithathu sifakwe etaxini thiwa sokhomba. Yazi lapho siya kuphi siye ematiko kwenye area. Lo muntu esamdayisela une tent. Yeah. Koni isithe ngasekhaya encane nje idolobhani encane ithu isemtshebheni. Lo muntu unetende emtshebheni ukunda abantu yaba relaxa wenza yonke into. Ngokuthini uhleze ne fast cash. Yeah. Uyena vele efethe samdayisela ngalo ndlela fast. Ukuthini vele izinto sathi sitshontshile safikele rank. Masifike rank umfethu ebuza ababili abathathu sayikona ufuna ukuthi ebesho umuntu mfethu ifethu amandilo wamfethu lo lapha phesheya. Ngangamuza ukukhuluma into kanje siye fast ke simdayisela. Mesimdayisela lo mfethu okay sinike lo mali. Futhi imali akuyona ngisho imali ethini samnika ngayo lezi zinto. Hey, imali encane nje mfethu ukuthi sibheme ngalendlela yethu ngoba sabhema sagibela thina nalo mfethu omunye sizothenga le semthini amahafu awuthula eThekwini. Yabo la mahafu awuthula mhlambe sabhema 3 days. Ukuthini ngalesa sikhathi biningi kakhulu. Yeah, biningi kakhulu. Sibheme nakho ngisijampa njengoba sesibanjwa njengoba sishawa ke la sihamba siyokhomba lo mfethu hayi nabo bafika bamthakula ngenye into la kodwa wena ukhama uthi ngenganeni encane kanje izinto ucabanga lezi zinto zithatha phi imali zithathe phi lezi zingane ucabanga lento uthi hayi nalabafana bangitshene nje ukuthi izinto bayitholile kade beyosebenza emandiyeni baphiwa amandiya engasayifunda izinto sezindala kwathiwa iTV entsha hey Wathi bafethu ningixolele bafethu bengingazi kube bengazi bengengithenge kulapha bafana ngeke ngiphinde kwathiwa bafo wena ukwenze kanjani ngoba phela umzali wena zincane lezi ngane futhi ezesikole ungathenga kanjani izinto ezikanje engane zesikole ucabanga zithathe lezi zinto wathi ngempela mina bangikhohlisa abafana nje bathi lezi zinto bayithole emajalding kade beyocleana bebiziwe umlungu othize ekhipha nezinto kwathi ngoba iTV ntsha ubungasaboni ngane ke wena bafo uthi hayi iTV bathi bayithola khona naye umlungu shutha akayithanda ngwayithenga shutha akayithanda ngwathi hey bafo sisiyakuyeka nje bafo ngoba uyakhuluma iqiniso ukuthi ukube ukwazi bungeke futhi ngalezo sikhathi amaphara indaba amaphara bengaduma amaphara into yamanje indaba uthi amaphara wathi ngalezo sikhathi bosedumuza amafera nje wathi kwakhala umunye ubaba wathi
bafana bami izinto zenu ngo-30 rand, i-TV 30 rand, i-ayina 30 rand, umbhede 30 rand. Cabanga amaprice amancane bafo, iprice yokuthi uthenge le nto le. Cabanga omunye umuntu uyikhiphele 500 into. Hey 30 rand udayisa 50 rand. So manje bafinto ishoyo ithi if ever lapha endaweni kulahleka something, ukhona umuntu wasendaweni o in charge. Sure. Ngeke kusuka umuntu emlaza ontshontshe enanda engazi lutho. Never, i-connection ikhona la. I-connection ikhona la. Ngoba ngeke uvele ubhule imizi eminingi, uvele ubhule ukuthi laphana ngathola into engayidayisa, angingene khona. Futhi le ndawo thina sasiqhekeze kuyona indawo ngathini. Angane uma kuyikotishi indelana, kodwa nje seduze kwamakotishi amaningi aziwa endaweni ngasekhaya. Ngoba khona indawo kuthiwa ikoteti, amakotishi maningi. Mhlawumbe imizi u30 amakotishi like imqasho uma abantu abangaze imqasho. Shuthi wena bafo ngibona ukuthi okay manje sengishawa ngisho kushawa lifike already esibhedlela tanami kodwa ngakukhuza eliqale manje vele lingibuyisela inyembezi nami bafo ngokuzwela mfethu ngikhale ngiyisole nami kodwa manje addiction isingenile yabo nje basengiqala ukuqhekeza sengiqala futhi nokuthi ngikwazi ukuthi ngigibele ngiyeThekwini ngithenge lezi zinto so150 lapho ne level yedosi yami yanyuka kuthi umonakalo uyanyuka umonakalo umonakalo ngisho i-arrost engishayayo ayisafani i-arrost mhlambe ebenginukizwa kanti ngathi ngisaqala ukuzwa i-arrost ngoba thina i-arrost yaqala bese ngayizwa like le ndlela le siyenzeka kwabanye manje ukuthi asakwazi ukuhamba sehlefana thina bekuyilike uyahlanza thina bekuyilike ukuthi uzokhu uzamula muthi uyadla into enamafutha ayidleki mhlawumbe into engadleki iparishi netiye uyezwa ke lapho uthi ngi-arrost ngoba phela bese siwazi u-arrost thina sesizwe ukuthi hayi sengi-arrost mengase ngihambe ngiyothenga ngizophinda ngibe right shuthi mengishawa-ke esibhedlela ngihlala esibhedlela olidi lingiyaleke befikele kube ngivakashela-ke bonke nosisi bami ngivakashelwa ngiphume esibhedlela bengiphuma esibhedlela uze ubone futhi bafuthi ngabonga lesi sikhathi u-arrost bungemningi ngahlala mhlampe almost inyanga yonke ngingabhemi kodwa bese ngibhema senginayo i-arrost kodwa ngathi mengiphola imiyezane le ngangishawe kuyona ngiqala phansi futhi ngokuthini angakojump vele naseroundini ukuthi ngumuntu ogilimkangayo phela babona abanye nabanye ngifike umuntu ezongikhomba ethi ngitshontshe naye kuleyo ndawo futhi into engayijabulela kangakona ngasekhaya ngaleso sikhathi indaweni ekwenye area hayi ngiqhubeke ngibe right ngibhema kodwa ukuphema kwami sengiyayisola ukuthi ngiyabuyela futhi kulento le into ebesikwazi ukuthi ejikisa amashidi namhlanje ingidlokodle ukuthi ngihambe kuyiphantela ngizwe noma ukuthi hayi ngeke namhlanje ngathi ngangayibhema kodwa iyashiya i-arrost egazini akudleki ngihamba ibangane encane ngathi ngingakhathala ngiphumule ngokuthini nje arrost nje yangalesa sikhathi nje okay yona bigqilaza kodwa ayifane yamanje yabo le yamanje ayibafu iyona lenza ukuthi abafethu bekhethe ngisho ukuyinikela into ezibhedayo ukuthini ayisafani yaqala yabo le yamanje siyamix ngiphela siyamixwa lento kwenzela ukuthi yande umuntu ezokwenza imali eningi kanti yaqala okay bizwakala yona kodwa hayi ngale ndlela ukuthi usungaze wenze into nje efani ngale ndlela ukuthi abantu beze bebe surprise ukuthi ingane ngasibona abantu bengayenza kanjani leyo nto thina bese lezi zinto ezijwayele ukugqekeza ngoba ngenqama ngabafa ngisho noma kuthiwa inkunzi sasinakho ukuyibamba kodwa inkunzi besibamba kumuntu mhlambe esimbonile edakiwe sebha sihamba siyofuna lento esomsabisa ngayo ukuthi simbambe inkunzi hayi uthi vele nisukele isikora hayi uthi vele sisukele isikora nje noma vele sisuke nje usuku nje luka nje vele sithi asambe sendaweni ukuthi sobamba inkunzi besathile ukuthi buza spam kufanele siyotshontsha siqhekeze yona system yethu uthi should nami ngiqhubeka ngokuyijwayeza kwami ukuthi angitshontshe ngasekhaya ngitshontsha ngaphandle ngibona ukuthi ayingeke tshontsha ngaphandle ngathi kuyangiqhekeza kukude kakhulu bagcina ngifa kwenye indawo ngoba kwezinye indawo bayakubamba ngokuthi abakwazi bekushabe kubulala and futhi ngiyezwa kwezinye indawo ukuthi kubulawa umuntu kaBester kubulawa iphara laphana ngiyabona ukuthi i-risk lento ngaqala ngayigoqa mina ngathi ongcono ngitshontshe ngasekhaya kanti la khona sengiyiTVs abafu ngiyakutshela abafu ukutshela ukuthi nangasekhaya ngigqekeze mhlawumbe imize u2 3 4 ngingabonakali ukuthi ngishaya inyawo yini inyawo gqekeze ebusuku sebelela abantu thi ugumula nje impahla mawushaya inyawo phela ukuze even noma uthi abavuka bafuna ukubamba ungabambeki yayibona
nambe sengishaya yona ke inyawo ngibakala futhi ke mina ngokuthini ingasekhaya bengishaya lemize engiyazi ukuthi phakathi khona ukuthi ngiyazi ukuthi kasibani bani i-TV iqondene newind mengizama ukuvula iwind ngiphosa isandla nje ngibuya nayo leyo nto kanti bafunguzolo ke ngiqhekeza kancane gcine ngibanjwe abo mina usuke ngabanjwa ngalo bafo ivale mfana njengamanje sesisele no ngicathi futhi obu 30 seconds ama minutes aphelile if ever uyamfuna ubafo no part 2 azoqedela indaba yakhe yokubanjwa isibili emphakathini siyacela udrop ku comment box ukuthi part 2 if ever kuneminye imibuzo onayo ofisa ukumbuza yona umfowethu siyacela uyibhale lapha sixolise ngozakhele obekumele besinayo izolo bekumele sibe nayo no part 2 namhlanje akatholakalanga namhlanje uMakhanda naye kumele sibe no part 3 naye akathola uMakhanda kusaboshiwe uzakhele mhlawumbe usayophanta ke nabo bamajita khona lapha buya bambe khona umfowethu nje ukhawashi yena uphanta ngokuba ukhawashi namhlanje besiphila usuku namhlanje siyathemba futhi nokuthi nolakusasa uzosipha uma ke ngabe usubuke wezwafika la siyacela ushaye subscribe button ucinezele nebell mina igama lami nguprofessor ngokamkhize ngidabakana ngoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi sengcenga